Sariyuti ku bantu mwamaze gukora subscribe ariko n'abatarayikora mwihutire kuyikora kuko amakuru tubagezaho ni ingenzi. FARDC na FDLR mu mikino yo guterana ububyara mu buryo butunguranye. Icyumweru gishize cyatangiranye n'inkuru z'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyagabye ibitero ku birindiro by'umutwe wa FDLR mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahazwi nka Sake hafi y'umujyi wa Goma. Ni amakuru yatunguranye kuko FARDC na FDLR bimaze imyaka myinshi ari inshuti z'akadasohoka, ndetse Perezida Felix Tshisekedi mu bihe bitandukanye yagiye yohereza inkunga abagize uwo mutwe kugira ngo bakomeze kumufasha guhashya M23. Inkuru zo kurasana hagati ya FARDC na FDLR zavuzwe hashize iminsi mike intumwa z'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihuriye i Rwanda muri Angola mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ibiganiro bya Rwanda byarangiye nta mwanzuro n'ikimenyimenyi, nta tangazo ry'ibyemejwe ryagiye hanze kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze ubusabe bw'u Rwanda rwatanze bwo kugaragaza uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izitandukanya n'umutwe wa FDLR washyizwe imbere cyane muri iyi myaka. Benshi bibazaga uburyo imbere y'umuhuza Rwanda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yaranze kwemera guhashya FDLR nyuma y'iminsi mike igahindukira ikajya kurasa uwo mutwe muri Sake. Amakuru yizewe igihe ifite nuko FARDC itigeze irasa FDLR, ndetse bivugwa ko icyo gitekerezo nta kigeze kibaho. Ibinyamakuru mpuzamahanga byatangaje ko FARDC yari igamije kwica General Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega uyobora ishami rya gisirikare cya FDLR. Icyakora ntibigaragaza icyo FDLR yabimuziza. Igihari nuko FDLR yagabweho ibitero n'undi mutwe witwaje intwaro uzwi nka Mai Mai Nyatura. Yombi ihuriye mu ihuriro rifasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23 rizwi nka Wazalendo. Gusubiranamo kw'iyi mitwe yombi bivugwa ko kwaturutse ku gushwanira amabuye y'agaciro aho muri Sake byatumye habaho kurasana. Umuvugizi wa FDLR Kiwa Ngoma yabwiye BBC ko abari kubarasaho batakwemeza ko ari FARDC ya nyayo. Bivuze ko nawe abizi ko igisirikare cya Kongo bafitanye ubumwe kidashobora kubatera. Iyi mitwe ifasha leta ya Kongo kurwanya M23 isanzwe iziho ubugizi bwa nabi, ahanini ikaba yaragiye ishingwa igamije gusahura no kwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro aboneka ku bwinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Umwe mu bahaye amakuru igihe yavuze ko uko gusubiranamo kw'iyo mitwe Kongo yabyifashishije nk'iturufu yo kwihanaguraho icyaha. Ihamagara ibinyamakuru mpuzamahanga ngo bitangaze ko ariyo yarashe kuri FDLR. Bisa nko kurangaza amahanga akomeze gushyira igitutu kuri Kongo ngo igaragaza gahunda ifite yo guhashya FDLR, dore ko aribwo busabe bwa mbere u Rwanda rujyana mu biganiro bya Rwanda, cyane ko uwo mutwe ufite intego nyamukuru yo kongera guteza umutekano muke mu Rwanda. Kugeza ubu ntacyo FARDC iratangaza kuri ibyo bitero byagabwe kuri FDLR ndetse no ku wundi mutwe uzi nka EPCRC nawo ufatanya na leta mu ntambara yo guhangana na M23. Habimana Jean d'Amour, i Goma muri Kongo. Aya ni amakuru agezweho, mwibuke gukora subscribe.